babegakgang ke lo lemoge jaaka lo utlwile mo taletsong gompieko tautona wa party ya ga Domkrag o tla ba lo buisa babegakgang lo a gakologelwa gore mo botlhano yo o hitileng e santse le tautona wa lehatshe o na lo bitsa a lo lemotsha gore ditlhopho di tsamaile jang le gore maikaelelo a gagwe ke eng go a pele go iragetse jaaka a na a solegeditse ka tsatsi la Mantaga lo mone a na le tautona yo mošwa a mo neela ofisi le bodiredi a ba laela bodiredi gore bo sale ditaelo tsa go morago jaaka e le tsamaiso ya puso mo lehatsheng la Botswana mme betso ka re mo ga Domkrag gompieko ka tsatsi la Sabata ne ga nna le phuthego ya khuduthamaga ya ga Domkrag ye mo go yone ne ga tla tliwa dilo tse di atata le party jaaka lo itse le yone tshoso e rweleng mo go tseng ditshwetso ka party ya ga Domkrag yaanong re hano betso tautona wa party o biditse yaanong mo sebakeng se e tla kopa gore a lo ame ka lego e tla re morago ga mo lo tla letelwa gore lo botse dipotso lo tla botsa lo phuthulogile mme kgotsa pele ga ke nna ga gatse ke re na le matlo a barolong lo tla tswa ka kgoro e gale mme a kaga le metsi lo a beetse mo ditafoleng mme ka lekalo tautona wa party ya Domkrag babegakgang ke bao ke a leboga a etse ke Domkrag dumelang ba ba sa jekeng ka pula. No, I'm very pleased for le hano re tlile go buisana ne ra bona gore re ditse phuthego e ya ka ile matshwanedi e ska la re diegile batho betso ne santse ke tshwere ke tsa puso go baakanyetsa o ntlhatlhameng e bontautona wa lehatshe Duma Gideon Boko le tsa puso tsotlhe tse na di tlhoka ke mo sutela mo ofising ke mo tsenya mo ofising ke mo neela tsotlhe tsa puso le bodiredi kgato eo e wetse ke tsamaile sentle hela ka ke sa bolo gore solohetse ka re ntse le botsa kwa ba o kile ba botsa ko morago di ngwana tse di tile gore nyana ke motho o dumelang mo go tseneletseng mo pusong ya batho ka batho. I'm a Democrat to the core. I belong to the Democratic Party, the most democratic in the country. Don't lie. Yeah, no one's there. How much do I try? Go on, line of who you are. Yeah, no. Can I say, Land Party here, it's way. You come out with you, a Kihori. You got to Mupusu. Hali Baladipa. Le Daitore. Comme en 2014, Hanne, oh, qui m'ont lebora, qui ça hate, réduire la sélection, arrêt halosa, about some si coupons, we came à la gamme aussi à Ravel et Petit Arab. Car on a un halloaka, oui, was a rock, 47 or 46%. Nagueu, qui on est, et Kavini, Rana. Baganetsi mme ke batleletse motho a le ipotsa gore ne go ka nna jang a ne naelano ga la akanya ga ke tseng sepe mo tlhalogong tsa lona ne ya go nna jang ke le tlogela jang tota ke simolola ke batla gore ke leboge batswana botlhe le tsotlhe tse di dirang Botswana ba puso ba bathudi diagente batsadi kgang makgotla ikemetseng ka nosi gotlhe mo go irang Botswana gore boitsholo ba rona le go tsamaisa tlhopho tsa rona le go buisana ga rona le go ganetsana ga rona go phadisana ga rona go tsamaile yaka re itse re tlwaetse le go tsenelela nna go tsaya karolo mo ditlhophong ke a ba kgola ya thata le bone banana ke a ba kgola gore puso ya batho ka batho ya emelelwa
mongwe le mongwe a na le tshwanno a tlhoko a e dirisa ke tla kgothatsa gore ba oketse palo ya batho ba tlhophang e oketsege ka gore ga wa tshwanela gore o lese ba bangwe go tse letšetso e be ke tla go leboga ba gaetsho Domkrag ba irile tiro e ntle thata mogolang ga o lebile kgwetlo tse ne di re lebagane nna ke ba kgotsogaletse ba itumeletse ke a ba leboga ke a ba kgothatsa ke a ba kgola I'm very proud of them. I'm very proud of my party. Ke batla gore ha ke eta ho ke tswelle ka go bolela gore ya ka motse mo goledi mogolo a boletsi ne rena le phutego ya gore la ntle ke le mo etele pele ke rurahatse ya ke rurahaletsa gape gompieno gore ke ne ka bona go tshwanela gore e re hela go iponatsha gore tota go ha go kgokologela kae ke me kgokolo se ya ntlha yotlhe go kgokologela kae e be ke ira mo go tshwanetseng go ira ke mo etelepele mongwe le mongwe ke etelela pele ke le ko pele gore nnyaga re hentswe ke irelang jalo ke kgothatsa ba e le gore ba hentse a ke re ne ba na le tumelo e tletseng ebile e tletse tšhakgalo ya gore ga re ke be re amogela ebile re a go tsietsa e be go nna matshosetsi ya gape gore ga re ka be ra henya e tla be se phenye e tla be le tsietso mme ebile wa ntlha gore botshelo ba go tsamaye ke bae nna ne ke sa tshogele nna ka bonna ke ne ke tshogela Botswana yaanong ne go le botlhokwa gore ke ire gore bape ba e le gore magokwane ba tsaya ka go sele ga ke ka tšhakgalo kante go utlwa botlho kante go ukela maikutlo a wele ope a se ka ba akanya gore nna nka nna le mogopolo a gore nka ipelaetsa phati ya me ka ipelaetsa le ba phati ya me ke ba laela le le hatsi le supetsa gore ha re re puso ya batho ka batho ha re party ya puso ya batho ka batho ha re we are the BDP re ra sonese re ne se kao botlhokwa batho betso le go le botlhokwa gore e re tloga re dire jalo ne re batla gore re nonotshe tshepo le tumelo mo pusong ya batho ka batho mme ga nna hela jalo ne ke go ra ebile ke santse go ra from the very bottom of my heart. The concession was genuine, it still is. We lost the election, no doubt. There's never been cheating, there was no cheating, and I jolly well hope there will never be any cheating, because re na le megopolo di kakanya gore go iragetse jang gore re hengwe nka tlanya di skanyana mme se tsotlhe sa ntlha ha o phadisanya ditsholohetso tsa rona le tsa bakganetso ka re ke ra ba batona UDC le BCP ne di tsamala di a today ne ba solohetsa madi a rokotsa madi yana o kompolele ha o le motho o itse tlhoko ditiro ya ka entse mo garo o sa bolo go leta go ntse go ti tshoke nya re ta leka zolo ya pala eng o bo solohetswe a mampempe a ntsenyana e rile gone ka tsatsi le tlhopo be re bona boitumelo go le bontsi thata le kapare ntšha e phephetha bona gore go ha go na le tsholohelo batho e ba tlhopha tsholohelo e ba e solohediwang ke a rulahatsa gore phadisano ya rona ka mo ne re go solohetsa ne go sa nontse ne go sa rokotse mate yaka ba bangwe ba kganetso ne re itse nna ne re dira mo e le gore ka tumelo ya rona le kitso ya rona ke mo nne itsholela ka go kgona ne re kgala re sa dumele le yaka re santse re sa dumele gore mo ke boammaaruri ga go kake ga kgonega ka gore go ka baka mathata go ka baka koketsego ditlhotlhwa e sekeng e go ka baka pelotasi ya itsholelo
go ka baka gore ba ba kontle ba ba ra dimang kante ba re tsane le bone ba batla gore madi a bone a boe ka pele kante ba ba re kalamba ba bo modile bo Standard & Poor ba re ka la ko tlase ha o ka lo ko tlase ba gona le tse dinna ka gore ibile bogolo yang ka gore se re se bonang ile letseno se tswa go temane se stone ha di re go mo tswara he ha di re go ma hatsing motli tlhotla di ile ko tlase mabaka a harologana gore ke ile ko tlase mme re itse gore ke go mogane go wa ko tlase go wa ko godimo wa ko tlase wa ko godimo so unfortunately for us ebe cycle ya ko tlase ya go ko tlase e tla kana kwa rona di tlhogo ne ka se ra e laola mina re inetse ebe re bona gore re ntse re tla e tsena hela re tla rapela modimo gore batho ba lemoge tlhaloganyo e re bua mme ya ka re bone a go le thata yalo go tla ka ditsholo tse dintsi ka teng bontsi e botlhopha ya ke buiswa se ke gore ha o rane ke leboga le madomkragana bontsi madomkrag they remain faithful to the party by tlhophile we are the second highest molatsi we're a big powerful brand yeah no first part the post to go le gore ne for yes I more really we're a national party net le go le gongwe molatsi so after UDC in total number of votes number 2 bomba ba go morago but ba go no one city di tsa rona that's why re dimela gore ya ka re bolotsa batho ba tsama bua le madomkrag ba sile maikutlo ka gore ba mbatetse chakalo go to botlhoko ha gongwe ba sa bue sentle ba sa buise sentle le rona ba sa bue sentle ha go molato motho a utlwe botlhoko ha gongwe la le sole thubega go go lwa le sole le gore kana boimana ba 58 years go na botlhoko le re ba ke batho le ba itshwareleng na I have no fault that I put to them hela go gore gwa thijwana re tla go bua le bone ya ka re tlwetse ka tsamaiso ya party ya rona o makananeng a rona ko di branching ko di structureng tsa rona e be re gakololana re tla bolotsa dithuto tse di tseneletseng dipatlisiso tse di tseneletseng gore we get to the bottom of this and rebuild. We're going to build back very, very strong. Umbe gore kataka morago a re buse re ithuta go ganetsa re ta ganetsa go le botlhale re ta nna an informed, incisive and impactful opposition mo ke a go lesologetse tla ke nyeletse dikeletso tsa ba ba sa rateng Domkrag le botshelo ba yone gore ha ke go ga nyeo ke a rona le maduo se ke se buileng ha ke na le tautona boko re lalana le mo press conference ya boelo ke re ke ne ke re kana re o keditse le baka la central committee ena ka ngwaga ha re tsoko tlogweng re sena go bolotsa maitlamo a rona me e tla hara go ne ko ha ke go emela maemo a botautona ba party ha ke tlogele go ba party I want to be a very important member of this party and ke a go e berekela tota but ha ke na keletso ya gore ke go tsela ke le tautona party beyond this term ya mandate wa central committee mabaka de ke ta bua le Domkrag se ne rona ke tata ke la tlotela morago ke bua le ba gaetso ha ke go je ke ope ha ke ala pa ke tshabe sepe ha ke ipeleng ke tshwetso e ke bonang e siametse le hatsi e siametse party ya ka ke bua ra go ya tata ko party ya rona ya ka re buisana le bone ta ke kopele ba ile gore gongwe ha ba buisa ba bangwe sentle maitshwarelo ba itshwareleng le ona ba Domkrag itshwarelaneng di procedure ke motho di bago ke motho kana go khala motho ibile o dira so a re ikotlhala go rileng no a di kotlhala go rileng a re itumela go rileng mo pusong nna re bona re khotsohala ka gore ni re ka bojotle bo ama re botle ba rona tse re dirileng nako ne le thata na covid ina ba ka putla mo itshulelo me ra na le sego ra gola go boloka ke so ne ra bona re bolotsa mananeo
le ditlhabololo dingwe tse ne di tswa kwa go di-NDP tsa bogologolo ga bona re kgona gore re go bolotsa gore dipatela di le 13 di ago yana le di tsela ampore gongwe le gongwe ka nako e le nngwe hela le dikwe le ditleliniki jalo jalo mme ke batla gore ke tsamele ko bokhutlong ke re ke eletsa gore le tshwaele se re se dirileng le party ne le mo pusong mo temeng ya rona 2019-2024 se se tona se se isitseng sa nontsha sa nonotsa sa loisa puso ya batho ka batho le ra kgona gore re baakanye planning cycles go di tsamayane le nako ya puso gompieno kwa ke bua yana ka gonne ra ira the second transitional national development plan ya ngwaga tse pedi e le gore ke re alaene le 5-year mandate e wetse yaka puso e tsena mo pusong yana e ntšhwa le ga ne re soletse gore tlabele rona tsotlhe di tsamayalana le gore ebile di siametse gore ba itshimollele budget ya bone ba itshimollele NDP 13 ya bone no 12 sorry NDP 12 ya bone e tla welang ka nako ya puso ya bone e welang so re ile ka giso a go ana se le gore in the national development plan carries over gongwe be di steba theme ya bone so it's almost like we anticipating gore government o ka change we didn't wish for it but ne re batla gape gore le ha ne le Domkrag e tswelela manifesto ona o ne le baka la 5 years ru dire in that time ere 5 years o tlang e be manifesto o tsenang o tsena that is democratizing re ba iretse tshiamelo e siameng re ba netse gotlhe go le kagiso go le phepa jaanong re ba solohetse gore ba ye go tsaya manifesto a bone ba ire sona state of the nation address ka go bona ka teng state of the nation address ena e tla be e bolletsa kana e laela gore budget ya bone ya ntlha tla nna jang e tla be gape le matlhagola la pele a NDP 12 the first NDP e tla be le ya puso ya kganetso o e kile ne le ya kganetso e le mo pusong gompieno gomo ke tshiamelo e tsamana le bobebe bo re buirileng ha re neelana ha ise go ne le makgwere ka ha gona makgwere a nna teng ke ra le stapler re bo go nna mpotsa re sa ka se monela a ba go papele ka mo e nela ka re papa mo ngame o batla e hea mo tsene ke di risa ha itse ke ra o nela na teng ine le very genuine and deep ka gore kana re harolo re batswana re harolana ka megopolo hela seo le selemo ka seo so nna ke eletsa puso ya gare boko masego le matlhogonono ga ke dumalane le bone mme palo ya rona ba re sa dumalane le ena e gokotsegile ra e hetla gore yo oketsege e dire ka 2029 Domkrag e be e boetse mo setilong ya ke solo hela a e je ke party Aja Domkrag le moutlé tautuna wa Domkrag a bua gore Domkrag ya gonna party e gakollang ko parlamenteng na ga re ganetse sengwe le sengwe hela ra gakolola e be re baakanye ga go tlhokang gore go baakangwe teng mme ga dilo di dirwa sentle nya tiro ya rona ke gore re gakolole mme mo sebakeng se betso ke tla bulela dipotso le dikakgelo kana go ngwe re tla tswala ba dikakgelo morago tsa motho nna ba tla go latlhela go akgela hela tse le tla di lebaganyang le tautona wa party yana ke tla bona ka go tsholetsa diatla kgotsa ke tla tsa potso di le tharo e be ke letella tautona a araba e be ke tsaya tse dingwe hela jalo lo ka supa ka go tsholetsa mabogolo a tsholetsa go godimo gore tle ke lo bona going once le bogo ke leo era o ipolele gore o mang go tswa ko ntlong e ya kgaso
Dumela Tauto. No. Ke dira innocence la tlhokong ne le demonite. Tauto na morago ga tatlhegelo ene e leng gore ke jaaka re supa ke yone ya ntlha ya Domkrag President. A o kile a nna le go akanya gore ka ke ithole tiro mo nako ya gompieno ke ska ka re ke emela gone yone time ya me ke batla ba le ba simolola baga. You mean immediately? Yes. Angka yang agak bela nyar. What's your way? Queda. Nyara. Eu acabo de dizer. Okay, Tom is understand that. Tom. Okay. Mr. President, a lot of people, especially including Democrats, believe you should shoulder the blame for the corruption at the polls. And if you had a crystal ball at the beginning of this year, what would you have done differently to change this eventuality? Wait, sir. Yeah. When I live on a paper, I take a good pan. Rare Ramadugu. It's very terrible about the guy grades. I was going to manage the population. I'm getting more social media, one of my daughter, here I'm going to go for an end. Bakwala, once my tutor, when you are taken to Russia, Bakushka Kamana, or Paris, and Association. Ovara, wedding, or no. I don't know what I am now, now we're going to go on one of those. From Miri. I think I made some mention of that. I think I made some mention earlier, you know, in terms of the blame. You know, Baba Mubari, the late hosting of the Bulela DJ was one of the reasons why, you know, the party performed so badly. What do you have to say to that? Because, you know, I think it was held maybe like a month or so before the general elections, and so by nature, because Bulela DJ is a contest amongst the Democrats themselves. And then young chairwoman of the women's union as a leader. They're not just Babu Matic. Thank you. Last question. Yes, ma'am. Jimmy, Ulisitsi, where have Nephew? Deltuna, Yakabakalu Babua, Rebona Chakarinzi on social media. Nipuem Webuya Rankawari, Nela Toka Gahisan, reconciliation as a party. Should we anticipate for this kind of reconciliation will come in your last year, as you say you are going to stay on? All right. Mr. Selaka, sorry. Okay, Rabi, Naraga, immediately, and I said quite quickly, no, I didn't. And let me expound on it slightly. How only wait till the can only wait till the is in how only wait till the O Hoha Makatomu Tona. The only real Mukova wa party aka Domkrag. If you like Carol Agarra Trozia. Where now who to hell? Naki when I lay talk up with Carabere. Uzunzo Ron Nehana, Liputane, Libuisane, how Sujokamonana, Wamuka Sujokamon, how Kobota, Wamuka Kobotu, who Coco Vele, Ireba who sink o Belita, Eva with TV. So I gave Bonin Cassiama Hori.
ke tlogela gona ya la go ne tla bile go phua gae gape ne tla be go lebega kete ke bogatapa nna ha ke tshabe sepe ha ke tshabe tota le ha ne le gore eng ko gore le gona ba Domkrag re go lebagane le bona ya ka ra go lebagane le bona le bone ba go teng ba kwala ba go teng ba shaketse ba kana se la ntlha re sa dumalane ka dikakanyo le mokhuduthamaga ya ke ne ke eteletse pele ne ba le teng ba nne le gore ba dumalane le nna a gong ba bua ka mantswa ape I'll safely talk about mong ka gore ebile hayo ha le mo motshelong hayo my dear younger brother Mutimkhulu na tla tsena mo sinya we would have long discussions asa dumala ta tautona ha ke dumalelwe no my president you're wrong babona so we had these robust debates how osha because at the end of the day it's about finding the best solution and how le mo itse dipelo o tlhoka gore o he batho sebaka sa gore ba buisane mme mwa boikarabelo bo kena le bone le ba tele pele botlhela ke go tlhomisa gore ha go peilwe tsamaiso ya party e sa lo morago go buisa ngwa ka tsamaiso ya ka go mpe kwana ha tsamaiso rona kana gore buisane mo social media ka dire buisane ma kwa ntseng ja ha tsamaiso so ka ga go lora gore ba ka uleng ha le ke tele le mo tseleng yana bua se ba tla mo se bua go tshwantse go se bua teng ja ka tshwantse go se bua ke se ra go se dire so no ha ke se ga le gore ka tlogela le go mpe kwa se ke ikutlwa gore ke ene ta utona tota wa party le bona ba ikutlwa ya romma sa bobedi se le gore se ka kakanya gore ka tlogela bona nya le ne ntho gantsi ba ile gore ka go tlhoka go tlhalosa ka go se le gape ikele ba sa ikutlwe ke ba phuthulogele kana ba le tlhonyana go bua se ba se buang ya ka ba ka se bua ha ba le gane le ba nka bone ko social media a ke re go phuthulogile so ba bua mitele palo wa bone le potlana ha ngwe bile ba itueletse ha ngwe bile ha o ka sala morago bangwe ba bone ke ba le gore ha ba tsamaya thata mo partying ke ra le hatse lotlhe go ya mme ke sa re gore ha se maloko a tletseng o batlhagela e ke tlogela on behalf of my party glory I take on behalf of my party but on behalf of ka gore re bantsi we're a collective yo tse makgetho a le mmaronyana gore ka ha ke tsepame mo go tse ke di dumelang prepared for that la go loga I said it and I meant it ha ile gore dilo ke khanya ditemane ha ile gore gongwe re thaetse go itlhalosa batswana gore ba itlhaloganye because it's one of the biggest issues the biggest because kana ne re le mo tumelong e le gore e ne re itsa gore re ipetlele sepe ne re itsa gore re tlhabolle sepe kana go tshwana le motsadi a tshola ngwana ba re ngwanaka o hella ya la ke le tseng ha ile gore ke apara mpetšhane o hella ya ho o se go bua le ka gore ka stop se go bua le ka gore ka koloi o se go bua le ka gore o betle sepe se harologane mele di tsa tlholego tsa rona re di itswa le rona re dumela ka go saela tumano e ne re itsa gore re ka tlhabolla di tsa rona nna nne ke lwela batswana ga ke go ikotlhaele le se the fact that ne re bona 15% re tlobeletswe ya the fact that ne le gore ba bangwe ba re mo kgwebong le bone ba bona additional 85% of value gore ha go ba 85% le bokete ba matapatso mo le utlwile la jwane la go rapala da mosala le tlhakane o bo tlhakanya dingwaga tse tsotlhe mpolelela gore ke bokae mme nna ke sa re ke batla gotlhe ke re nnyaa a re kgaogane mo go to bogolo a ene 50-50 hela ka go tetumano ya company ke 50-50 mo matlapeng a ene 50-50 gape ha ile gore le golletse gore na le a baakanye a le rona re go le rela ka no ha le go letse gore le go kopane company tse dingwe le ikoketse le ikatolose a le rona re nne le tshiamelo eo ke se ne ke se lwela ha ile gore mo go beile tlhogo ya me mo sesaneng I'm very prepared for it Domkrag ga gaetsho ke ba boletse le bone
It is a position that I hold so dear. I was prepared for it. Lone, wait till you look at Baragania, Hangagala, Ka Bone, Ha, Dumania. It's not for me. It is fundamental. It's very big. When I lay away, Nere Really by Patagani Hoyo. Yakanya Ogovango. The most pristine. It's a Maria Manzi. Totaki Mang on Elonson or Ahobe who. Kahani Kibaragating, Legausen of one thing. Near Simons of a tour. Kadi 4 concessions in the round near Batwan. Batwan Homokaito. Batwan Naliwe. Now, Ilokor Totao Govango has been transformed into a colony. Kahone hui rohori, hone the list of 15 years, automatically renewable. Kibo never. Me automatically renewable. If you hold some what's a tanahori. In Namoma rooting our mentor, upwards all in over our Bata Hotel. Motokara Motevian Hotel. Me Hagari Hotel, for our automatic. So 15 years, it's a natural. More concerns of Rolemoko. La Pusodi Papats, the Paji Papats, 5 years old, like rare. Yo Vango Neta, the Temeta, Pusodi Taro, Pilaha, Home, Neka Heto. Meka Nepilocati, Nero, Lahat Temeta Torres. After 15 years, no was Senahori, Kapinga, it was automation renewal. It's all good. Homo is colonization. Konismo de Tenzaro. Ronanelli, there's a malat, a go Malat. But to bow over Girava or no. Uber live a home pay was set up or Lemunzia. Guess a ray labor for Baba Conte Hago. How do Mutana Hella was not this year when I own what's an aqua William Meriki Kante Limpupi. Or Monday Hollywood Kukum. Yeah, but I don't get that. That's a tight. Maybe the home put in this report. Then that change because an opportunity presented itself. Our company was winding down the level. Yaho Patarano, Molimon and Lisabe about that to get thousand hats. For you put down the one in the Wako now, keep the machine. If you're a child, you put them out. Right, and Yakamara told the tell. Rata Putamadi. Or la Kaite or La Batan. Minere Bona cut to long persons of Rumero, Nerila Hatsi, Mohumuli, regular Hatsi, sign me Udumala. Yabone, Nelama Solar Napi. Banama Mudimu, Isimala to Abone, Nagaskaira, what's about listen. Rally Mohaso, so Totawa Harigara Chabone, or pause. Bolo pose rekai amu hera lipus mobo munja batwa even sama dia kana 1.5 billion kira habon so to media ha ya na kana media tile isi bo amari media ile ko tase ngale bola la gore GIR na isa late it's ama since 2008 mima di ra dirisita tuneti. These were magnificent, important, strategic investments. Hare di kabeluki ko. Hara la tama dialo. Melo ko mo ki post kape ra khaela. Ya ka ka khaela tsela tse di a gantse. Wa ma rila buitse mo le mo a buitse gore tsela tse tla re di hela tse e beletsa puso ga Domkrag. Di patelo tsa tsele ke tsa puso ya Domkrag. Ke tse di a gantse. Dinamudi tse di go phiko tse ke tsa puso ya Domkrag. Metsi manyebe a tletse mo go le go di thetse tse di go ke tsa puso ya Domkrag. Fact. I jeke kwa. Kele moga tantona. Ke bona ka re lo butsana mo go botseng dipotso ga ke tsira lo kgotsweletse. Nya me ka tlo yona me wa re ke tla bona ka dia. Ke bona le re ke le ko morago o tshwetse le bogo le reha bana tshwetse re. Ta
ene ke tlo go le buitsana ke re la ka la nya ke ba tla go botsa ke ba tla ra a ba tla go botsa potso o e botsa ka go botsa ka go botsa re ko morago ha le re ha ke bona le bo le ko morago rago kwa ke tla ke di hetse ra sharonong sharonong okay se no ka dia helle ile na bua ka ya gago sharonong are na botsa gore o me bulela ditse re irile morago e thata go arajwa eo Sharon gore a ke morago kante it tlile too early gila re dira go 2 years pele ga ditlhopo dinkaela kgaolo tse ne ra di henya re sena go ira ya re dirile late ne gona le tse ne di re tshwere mme kana tla ke go bolelele boammaaruri ka gore e tsamayana le ya go sidula maikutlong re bua kgapetsa-kgapetsa mo phathing ya rona a ke itse ke go tse dingwe gore go mo go emela ditlhopho mona o simolola hela o itse gore karabo dipedi wa heng kana ga o heng sa ntlha sa bobedi o tsena mo lelokong mo bolokong ba mokgatlho party e na le ditsamaiso le melawana gore batla ke go golagane le aga ya go budo mathete o tsena mo mokgatlhong go na le ditsamaiso ha o tsena go tsena ga wa boi neela gore wa re o tla obamela melao eo o tla inela mo go yone o nna motlana nngwe melao ya teng ke gore khuduthamaga e ka tsaya tshwetso gore ga go le bogologolo kante nako e tšhaile khuduthamaga ya kopana ire ka hirang ka teng e be e tsaya tshwetso gore ke Sharon ema ga se wena wa bo tsena o inetse gore o tla amogela seo wa bo tsena o inetse gore o ipaakantse mo maikutlong gore o ka nna yang o tla obamela party o tla e tlotla o tla ema nokeng ka ke a gago yaanong potso eno o ka e botsa gagong ke gore a mme bone baphadisani a nne ba ipaakantse sentle mo maikutlong ka gore go a bonala gore ne ga nna le maikutlo a go ipeletsa a gogang gongwe e se bone hela e le balatedi ba bone so a kena karabo e le gore e papametse ka gore tota ke a maikutlo le go dumela gore tsamaiso e irwa jang e sala morago jang ke tsamaya ko go a Good Hope Mathete sentla sa amogelang ebile ne le mogopolo buiwa ke mongwe le mokhuduthamaga a re motho le modiegetse mo tsela digatong a bua ka mongwe wa bone ga ke bue gore oi modiegetse go raya goreng go ne gona le kitso ebile motho o ne a bua le mokhuduthamaga ha mo khuduthamageng ya party ha mo central committee mme ne go itsege mo maduming mo gore tota go na le boitsholo bo e leng gore ga bo tsamalane le tsamaiso ya party ko kgaolong eo ga hela e le gore setso ra e tsaya mme e ka ne e tswa e re babaletse re ne ra roma bagolwane ko kgaolo gore ba tlhalosetse ba kgaolo go harologane le ya ka ne go buiwa gore go tlhoilwe mo kana go irwe sentle go ire boammaaruri re nile pelo telele re kgalemile re rapetse re kopile go sena phetso le boitaolo bo le bontsi pheletsong e be re tsaya tshwetso re nyaa mme o phekile seraneo ga ana molato gongwe ene nna nna gore go phuthelwe mo go ene ke rona re tsereng tshwetso le gona re etsa nna a seo le re mokobile le ga re bua ka tse di amang kgaolo wa gore ga a tsene yaka ba bangwe go bua ka kgaolo tsa bone ne ba sa tsene so yes go ka ne go tswa go babaletse Domkrag ne go ntse ka teng ka gore ne re bona ma Domkrag a e le gore tota ga ba se tlhola ba tlotla le tsamaiso ya party mme boammaaruri bo sejele mpheko ke gore le ha ke le ko moseja
ke ise ke bue ke buisane ke tlhaeletsane le bone ba go tlhaetseng le bone le ke tla go sign lekwalo nna ke re ke suspenda leloko ka setso tsa lone leloko kana o ikila ne leloko o na dule mo party nna ke sa itse ka gore hela ha o tsenya leina gore ke ema ko ntle ga party ya Domkrag wa bo dule mo party ka tsamaiso ya rona mme ra go tloga go sepa e be a re mo party so na ne ke rapetse gore ke be nne ga tsheko ya tsena bosupi ba tla ba tswa mme santse re na le bone so tota kgang ya teng yone ne a naya maikutlo gore ga reng mme gongwe go ka buisang wa bona gore tota go ga ne le phoso yana ga a agisang ba tla bona gore ba ira yang re tla bona gore ira yang le mo party mme ne ga se ka nna ne se ra ntla go ira kana ya mo party so ra amogetse tatlhegelo ya teng ra amogetse gore bangwe ba tsware le ba kapile tse ba di utlwa ba sa utlwa ka party which is another weakness ya rona ka gore re utlwa dilo be le gore di tsaya mo pele re dumela gore le ga go ka te selo ke se mme le chefi go tlo go a boloka batho ba ka dija ya ka no a bona ko ele bona ga te magoro ne ba heta go nata e ba neela bana ba rona do ga di sweet ka ne le chocolate ba dija nte ngwana ke dilo tse di balotsa so batho ba tsentse ba ithute gore ba ne di matseba e nngwe ya gore ke bona tenego apa ke sola gore ta agisa tenego le mago kwa botlha ke a utlwa ke a bona ke a bolelela ya ke buile ra go buisane re boloditse gore go phatlhalwe lehatshe o phuthano ba Domkrag ya ka re twetse go dira re go ikara re buisane e ka tswa e le utlwa botlhokwa ka ke bua kante go tlhoka go bua sentle le ka mabaka a kana a le ba ile gore ba ne go tike ba itele pele ba sa mpueng sentle ba re ke nna ke dileng ga go molato nto go le ke a molong re ta ibu ke tla re se la go gakolana re ta utlwa gore ba santse ba re ke nna ya ba santse ba re ke nna to gona go molato ka re mo pati ya rona ga se la ntla go timo itele pele wa o latlhisa party e le nna se nna ba itele pele botlhe ba Domkrag ba kile ba toya ka ke teile o re go sa social media ne le teng ya go Domkrag ke re batho ba go tlhabolla dilo ya ka WhatsApp ya ne le teng o ka gore ba ra ba mareng mme lona le sa itse ka ne le se mo teng re ta agisa just watch the space we're going to come back very strong. Thank you, sir. Era okay mo ipuela go tswa go media house mo he le ina la gago o Tsholetsa di le ntse pitsi you are open very busy can post nigga calcula from where you are sitting almost say one sahore ba law enforcement abaka go pitsa gore ba tle ba botse logic a ba mo go isa le bone. Number 2, Renzer one of France is a little good. I wear the Kanzai Bua. How did them go? Maukamara, I mean, we did the way now. I will send us a Yahoo, what I cannot know was a really more see. Say no work a go, well, it's cheesy also, and then to Sabatana, look a go. Thank you. Okay, Rona. Thank you. Can now put like a comedic sunny. Doctor, how do you believe the trend that is happening with liberation parties in Africa? You at the helm of BDP, what are your prospects of coming back and regaining or winning the next elections? And then Sabu Bedire Kopa comment there, BDP, the specially elected members of parliament mabane re bona me kweni wende almoteng mini ritse gore dilana are elected under the BDP government. My name is Tsholetsa Domkrag. I'm an independent journalist.
My question is, especially elected members of parliament, for about opposition or about BDP, it is Reboko is not as inclusive as Kafona Buakati Hansa campaign or Waholetanya Motel Bakaneto and so forth. Baba feels about Sansanya, Reboko Lidom Karaha, or maybe Gaka Mohona Kanyu. Maybe in the past you've been highly criticized for now Fabatwana the holiday who did cost a whole lot of money for the government for it. Look at Begorwana Rebo, criticize you your near Kanye near Hori, who feel about an holiday, Lohor had to waffle spend a Madiaman since, especially now that he's taking it to the stadium and so forth. Then we are hello, right out to Nahore. Yeah, we have right out to Navajo, sorry. Sorry. Just when I was around Tautuna, in that Tautuna, what when I live at Bang with Baba and Sibabani or Manano, an element that had out Motoclay. May have Abba never go worry, but had I need a worry. Among windows, I asylum or a wife very lazy. Kanyang were happy in Nahori. Tautuna half no focus about Drunya Hoka. Will you let Hataka go so red Hataka when of Humon Samozili? The one night, freelancer from the community. Who's a Niki? Yaka Ahmad Domkrag, I got to Sama, a bar to the president, to the former president. How would I talk about that 2029? The Fida or a couple of saying only about our guy is supposed to 2029. Our guys are. Okay, thanks. Thank you. All right, Mr. Ruben PT, or we can post. Will I cooperate law enforcement? Yes. And then at the front was saying, I'm not a very big user of social media. I've read in the newspapers. I read more newspapers than social media. Am I happy about warring and France? Some of the stuff that I've read are just shocking, surprising. In the same way, some of the things I read about other posts, I find, and as I was on ahead, because one of the first things I do, I get to go and see the media. It has a lot of similar problems. One of them is fake news, impersonation. How can the account again and let's know what you can get about to the others, VP, former ministers, but even the new government, I'm sure they're going to suffer the same. So, so Nerare, Renzo Chongido Zaunaro, very Tisamela was I crying. Naka Roteza, but Sonahore, Roteza, but Sonahore, Malaba, the Risiun. Lema had such a bullying. Banalema Tata Tota, Batu had the Ronaldo had the studio name. And when I got to buy a guinea poke at the social media. By Pizza Maina, how long had to tell me Helaba, and then my 20, a Colamo, a Robalaho, a Kuala, a Hetola, Nerabonare, who Pukiara bears the Mutupuyan, who Faberga to Baba to read. So, you will tell you what the Tubalats, you will tell you what the Gua, talk about Marika Bat, you will tell you what
hadiagi haki di besbe. So that's my general response to your analysis dingwe tse le gore di tsamana le ya ke ke tlo wana buiwa ha ile gore ke motho ke tla be ke rang ha ke sena go tšhaisa ke ne ka bua kgantele in terms of mo Domkrag ke ke rata. But yes, ke motho o kileng ka tshwara maemo a matona wa ga itse o thomole hatsing go na le ba nkitseng na mekgatlo kante mahatshe kante di kwele tsa go naya le gone mo gaemong. So ke tsaya gore tle re dirisanya ke tla tlhotlha le bone ba tla tlhotlha gore a ra tlhokana ke thusang ka thusang teng. So ke ikemisitse gore ke tšhaise mo tautoneng ba lehatshe a ke a tšhaise mo tse dingwe. Re potako liberation movement ra bona ka go nna mme ka kgang e tona ke go ikaga sešwa gore the relevance of messaging le go ipopa ha ile gore go na le ha re le masweteng a kry ditebego ra ka dira ka teng re tla go baakanya mme go baakanya ke gore re go itse e be re go amogela re go atle gore ha a wa siama a re baakanya jang re baakanya e be re na le batho ba e leng gore ba itelediwa gore ba ka baakanya ke ra ke akaretse. So I think that can happen. Go na le bangwe la NS liberation movement tsela a ngwe le batho le nikile ba nna mo pusong like the former president of Cape Verde a tswa ditlhopho di mohentse ditlhopho a go bua di henya gape ne ra bona go iragala ko Russia ne ra bona go iragala ko Malaysia, you know, re bone go iragala maabane ko America. So ha ke bone gore la ke re e botauto nna ke go boela ka nna ke hetse ka botauto go tswana ke bo batle go nka wa tla me patiane ke bo batlela gore e tele ya tshepile because it's the best, you know, it's the best. Gore ha o tswa ke ta ba tlhaloganya la bona a ba re tlhaloganya na ba re dimela mme re tla bua le bone e batla bona gape. I think ntswale re ba eletsa tse dintle gore they must prove us wrong. We really want the opposition to succeed. I mean, sorry, the former opposition to succeed. Me ha rena tshepo tota gore mogopolo kana ga go duela minimum wage 4,000 from end of November. Kana ke tla ga kola ga re dilitse end of November e belege 2.5. End of November all students was sponsored 2.5. Old age pension ke ka molela ile totona bo gore kana ka go lona old pension ha go di ya ke 1.2 ya ma 60 from 60 or ba go fora end of November tamat, you know, ha gona o sa rate gore ya bone madi ya boto batho ba ile gore ba mo dingwageng tsa bona setswalo le bomme ba setsang ba go tsa misangwana mahala le nna ke le ngwana le gore wa mpallana kana bana puso tla thusa ga re go mo ke botsiri. So how o le mo bothateng go a dumelesega go gontle gore go tsamadi batho ba tlhopile tsonetse e se go bona hela kana do dintsi mo go maso tlele gore re di sologetse ka bona ka sepiti. So re tle re lebeletse gore o tata jang go le kae go tla tshegetswa sebaka se se kae ya ke bua re letsa gore go kgonagale go ditšhelete mme gape re batla go rapela batswana ko pele gore
ha go sa kgonagale jaaka re itse re tshepa gore ga o kgona re batho ba re dumela mo go ntweng kgolo ke a mollo ga re batle go bona go thujakwa ga re batle go bona go tshujwa e re hela ka ba sena go bona gore go mo a se gone ha ile gore motion wa no confidence wa apara ka re tla o leka ile gore wa tlhokala gore o sa teng phutlhamete re tlhopong ka pele o para 2029 o teng e ba gore thopa go gaisa ka batho pile UDC e be re bua re baakanya di re bua mo studio so na ke soletse 1.8 ya ke tsona go le soletseng ta ke bolele go ipasa ba teng nna mo tubelo ya rona ditshwetso tse di kana-kana di ragala ka nako e le moyana madi a le ko tlase ka ne ke le ke tla le bolelela GIA gore ne ntse tsamaya ke tla le bolelela they are inflationary ya go ira gore ditlhwatlhwa di oketsega sekai is very simple how do you allow motho a go ko masimo ya ka nna ke lema merogo motho a leba dikhabetšhe e ke mo duela 4,000 gore ke mmone 4,000 yo ke mo kgone ke gore ke oketse tlhwatlhwa ke rekisang khabetšhe ka yone akere ee kana ebile gongwe ba re kana bule di-bordera be di tsena mona bale ba sa di bule tlhwatlhwa ya khabetšhe e re ireng go raya gore ke e oketsa mme a ke e oketsa ene o bona 600 o ntsa se bereke wa go e reka khabetšhe e sa tlhola e ja 10 pula e ja madi a ko godimo o pakang shelfo ko supermarketeng le ena batla 4,000 gore a mmone go okediwa madi a letswai a Coca-Cola a borotho a eng dio tso tle di pagama reko e be le gore sengwe se oketsa petrol le one ka gore dio tse di tsamaisiwa ka petrol ka ka diesel ka gore o ya motlakase gongwe tla be sa gola ke tsore ba tla itswelise ka rapa di gore ba itswelise it's a wonderful program e be dio di oketsega la so the meaning and the value of 4,000 is going to drop. The value of our country, the currency is going to drop. Our credit rating is going to go down. Our ability to borrow, that's what we expect would happen. GIA, again, got 2008, nearly 30.5 billion. Pool. 2009, 21.8 billion, and then the onset of the financial crisis in 2010 were felt. It will drop by 13.6 billion, right? 2018, even I get it was 23.9 billion. You know, it's like we are going to we call them Pempa, my delicate, I sense it. Nagi di related tiro. Did you see? 86 billion. No, it's 86 billion. It was 23.9 billion. Let's look at the accounts. They were confusing GIA and foreign exchange. Got 2020, COVID is now for the Kasera. Demand it dropped to 2.8 billion. And then 2021, we get to 5.6 billion. 2023, when I had similar, nearly 12.5 billion, 12.1 billion, 12.1 billion. Got 2023. Megan Nessanzare, Rikagoto mo COVID. And then April 2024, similar budget there, nearly 5.1 billion. Because nearly 20, like you can't believe. And then May 2024, nearly 4.1 billion, right? So it's not even the lowest it's been. Haru Dorre Madiatian. May, August, we kicked in the first set of austerity measures. November wasn't that weird, where you slow down spending. But the fundamentals are still there. Look at our inflation rate. I think the only indicator in for over time, nearly on unemployment. Right? So
I get it. Yeah. Yeah. Who's the thing you went on? Yeah, especially the You will say, get me a repeat, like a report, especially especially elected, lower American window wait. No, nothing is surprising about the specially elected MPs. We're in a free country. The specially elected MPs, the idea was to bring in people with special skills or to include others who could not be included. So my assumption is that they will bring in Batwine or special skill. Ya criticism ya rasa le shando gore nya ba tshwana le ba Domkrag ba tsama ba mane be tshopho ba sa henya ing ke tla ba tlogela go parliament. We've got 4 wonderful MPs here. Top rate. Honorable Khari, Honorable Musi, Honorable Ule, and Honorable Tausi. 4. Kelebona gore di force out dia go there. Ba matate. 4 ya go ba tsenya hale. Yeah, the holiday, you know, let the criticism may come to me, let the Harabogo go to him. Now I did what I did with no regrets. I thought it was valid. It's a power you have as president. He's also using his power. So I think it's only fair that he answers for himself. Holiday, I felt it very justified. Le nakwa litile ba ile mo isko go dire kana o tsene ba go roba we do mer ya no ba go roba wa go theory o irang so be gonna ba ikutse lo na le mer. I thought it was just very conservative. My little dear guy keyboard. I had to spend some time looking at what? Hey, I spent time looking. As a matter of fact, I did not. The minister who was concerned with Bukhosi and you report to me like any other minister. But the fact that it was an issue that was coming up that our government had to attend to, it's a fact. It cannot be denied. It was disruptive. It was unpleasant. It was unwelcome. Me in my view, because I took over and there was nothing untoward that I did. A lot of the accusations in the ne go take drafted the charge ya re ka le bebege di gampolela gore ala mo itse tautono gona go kwala charge ala mo itse ntle le botse dipotso yana ala mo itse because now I denied it then, I still deny it now. I don't even know how to write a charge. Le mo party mona se na ke kwala di charge ile gore motho wa disciplinary committee, it's not me. Sa bobedi ne go te ke fabricate le detail mola motheo wa tsona o papametse re motho mkhulu khanye na ya raba me so rest in peace ko ite go nya khotla go se ro ibile ka nna bua ka go itse ka nna le mo DPP re mola motheo wa rona o ile DPP le ona o ile kana kwa ga tona kgang a sentse le mo puso gona le o ile gore ke ena kgetanga le no se gore a ke a sekisa kana ke sekisa mang a o sekisa ba DPP la tlhegelo ante henya tautona gona tsena mo teng ha o le tautona o ka itsisiwe go itsisiwe hela gore ha ile gore gona le political exposed le gore gongwe wa go le ba go church o itsisiwe and they warn you ra go itse he ke ne ka itsisiwe yalo ke DPP ha ba go chaja my then PSP Remurupisi. And I was warned by the DPP. How we receive so you attend the data go now take it. I didn't want maru. I get it.
This one layer, I just like 1,000 billion, 100 billion, my government never said that. I never said it. Nearly cross-examination, you go, Kotiko. I nearly witness second thing, a figure. But the onus was on the court to determine what it came. Anybody who feels aggrieved must also approach the courts. I had nothing, I had no intention, was never interested in doing anything about it. Yes, I will admit to saying, nah, and I was making a political statement. I would not want to see a former president as into the Hakaboy. And there's nothing wrong with it, because it doesn't mean that I'm directing my police behavior. It's because I am protecting an image. But I do not imagine so who be pasrid the sale hat for this kind of one ikitele batho ba ile gore re busube ka rota khote ya ka na ko khota I presenta be mone le gore go ngo di biswe gote futures from justice be go nyele aba utso ba go tsela ka ne go tsela so because le na hanga ga ile tsa gore ke bone ke tsedi haka bo because I'm a former president. Because I will cooperate. Me, high level what took out the team. But I differs. The hell of Kaburusiniana. But I did say to restrain, you restrain somebody. BDP members, Manane Wagir. Or Manana. As a head, you said, Manana, a element to me as a head. There was another go away, it's a nice I can ask more. I guess you know what I hear. I like to let the Timor Toto, a la chema. Have no anything I say. My jay for But even makes sense. Or link this baby the government for. So I hate the top. I hate the top. So Tabana Manino Amashawara Tatanzia. If I were asked to stand by BDP members, Tarato Leka knew Madam Graha Kawa would have done a ground in the zone. Thank you. Thank you very much. This is on record. Lay out of context. Everybody can party.